ke syak ke jopra baru pra unpe sisa ya ke jingdo unpe ya ke bangsa unpe ya ke jingla silang kemat unpe ya ke jingla bo baru nak ni ke jelaju herlang baru sini ini apa ni pertagi tei ke song setero alelang sini ini ton mentalang hak ni ke jingperta kerana baga sur ke jam kan sawa nang ni lapo mau kriya bat kami kal air na mau kriya kan be baru kemilian constituency kan be ya ke mau perang constituency mau semram constituency kan ai mensim kan ai bor ya kiwe parti constituency kenang bangi ya ra ya ke jingjap hagane ke MDC election kapanan ngenya pertalang bani ki nangalam jaga voice of the people party wanlang nilaban kerter ya kene ke jaga hadu onto nyenyeng bani pertalang herlang itu baro herlang awak kembali herlang ya pertama ke surga jam Barakapur bagi pertanyaan dia raru iki kita isi kenapa iya jing renti dan babere kinang de wat ya hikai baki tak dak mau kriya wat persang ban penbit kumbakelarai ken yang scam hadu ke bekut bangila banwan ra sisa ya kata ka jingkala hakani ka ri ka ba ide ka jini toh ngen up ka baki nang ya yar mo ya tu Kau hana hin ai hai ibadan. Kau hana hin ai hai ibadan. Thank you. Kata, kau ini pertalang mah, kita berdem toro ini pertalang nanti itu, lah kami asini itu, ini rak lagi ini pertalang akan dikepor, bani kita dalam jaga base of the people party. Hapra, 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 kasihan kami, hapra, 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 ben terkuyi pi. Iwe itu aplang kindiat bagi chairman ini akan penuh aja ke jenglang ke kom ke ba itenat.